tinun hadafa hori miskiten hori sarhadde ade hulmale ki mihun abad wamun anna ade bodu abade mewagutu dirulamun anna sarhadde kha wi hindu rayituna beenumwa emme asasi muhim khidmat for khidmat ka sarkaram wara bodu ahmed khamed devwa egatu rayituna beenumwa ifada asasi muhim khidmat qaim kura rayituna wiha weskatu rayituna beenumwa ne kankan noda khidmat rayituna karim for khidmat ka bina khuranji muhim imarat ka binata bina khurmat ka iskan devwa megatu hulmale ka mihun dirule sarhaddu ka mi wiha weskari ka miskita ves bina khurma sarkar khas ahmed khamed devwa egatu medo me bina khurebe me miskita kivis mutab me binga ele me miskita kivis mihun dirule sarhaddu ka bina khurebe ama wara jaga tanawas miskita kam fa khodebe gagane ka deha hen ha mihun ge jaga ge miskite mita bina khurma hamaji fa me wani ade me miskitu ge binga medo ediken daru ka mi hulmale ka dirule rayituna khaswate ka mi sarhaddu ka dirule rayituna libene wara bodu fasehe kotu ka fa kolla ade me miskita ki mafan taiba fayatu sheikh ismail muhammad ge dilati ehiga abina kura miskite me miski masak manage kura mu midani madina investment ge faratu hamahem etan aharta ke wanne kunstanne gota tinun hadafa hori maguti miskin hori tanuga medo me binga ele miskita ki islami dirasa kurama benu wa farataka adi kiyawa khudin nasha namadu ke fahum kiyawa research heduma adi assignment hedum pada foikyan tibebe gota faruma kurebikin ifada jaga tanawaskon gaim kurebe miskite ge gotuka bina kura khasa miskite mi miski mi bina kurani de fangi fidaya kam faha kolla ade mi miskitu ga etari aberu kunstanne gota gaagan khaddeha hen ha mi hunna namadu kurebene jaga tanawas miskite ge gotuka mi miski mi bina kurani kunstanne gota research kurma khasa library ka eko hulumale ga mi gaim kura furatama miskita mi miski wegen dane ade mi miski nispek kofa mi wani hama kunstanne gota mimi Aisha radhiyallahu anha wata rasula ge ambikam balun ummul mu'minin Aisha ge faanu ge nam furga macha ada mimiski furatama mimiski vegen dani soda nizamu karantu devigen faruma kurebe miskit ge gotuga hemima timavetta ves ratte miskit ge gotuga bina kura miskit ga mi miski masjid Aisha vegen dani ade mi miski bina kurani firehanu ge turun anghanu nabes namaz kurebene jaga tanawas miskit ge gotuga adi khasa khogin fahana bariya mifada muhim wasilat ves qaim kurebe qaim kofa wa miskit ge gotuga mi miski bina vegen dane ade mi miskitu ge masake gaigana kan aharen ha adu ge terega nimmuma wani amazifa fa egotun anna deha 26 wan aharuge ramlo maha mi ramlo maha mi miskitu ge amadi masake pesheru anna ramlo maha mi miskitu ge amadi masake nimmuma wani amaz hifafa ei miski bina khura faratu ge em muhim amaze gotu khandalu wafa wa ek kamaki vesangeto mi miski huluma po miskitu ilmi darusta ka ade kurwa hitas kurum ge amashuta bes korea genda gota wani khandalu wafa ade hulumale ga mi bina khurebe mi miskita ekiga khas watega dirasa khura fayataka adi akiyawa khudinna bes mi miski waraboda beenu khureben sababaki research kurma khas sarhad den adi library bes mi miskitu ga gaim begen da dium ge sababu ei aduge kiyawa khuden research ge dairain khuriya dam beenu wa fayataka libene waraboda khuriyar me mi pada खास फैसिलिटी इनवता वसीयत का एकीका कायम करबे फुरतमा मिस्किता में मिस्की वेकेंदान बाय मिस्की तो लाइब्रेरी का जागा हो रहे हैं नमस रिसर्च कुरमा खास सरहद नोता थाने में मिस्की तो कायम वेकेंदान मी हकीकत का मती तालीम और फरायत का बस आदि दाशु के साना भी किया वा खुद नवस हम मी मिस्की तो इल्मी एक कांकम का बेनो करबे ने गोता फारुमा कोफा वा मिस्किते de fangi filaya mi bina kura mi miskita ki abadi turu amunda mi hulumalega dirule abadiya wara boda keta kurevene gota jaga tanawas miskita ge gotuga taragi kura miskite mi sarahad da badaruga miharas mi miski bina kurumuga amadi masake peshoma tayyar fa waruga mi kuri mi sarahad ga tinun hadafa hori waguti miskita wara zamanta ke wanda wagin aharta ke wanden huri tane enamaves miharu mitanuga mi daimi miskita mi bina kureveni mi sarahad ga mi daimi miskit defam deha henga mi hunge jaga ke jage aiko tami imara kureve mi miskin aharen adu ga terega holuvigen daruga anna ramlo mahuga mi miski benu kurevene ei hagigatu ga sama holumale ga dirule rayitunna libene warabodu fasehai
ಹುಳುಮಾಲೆಯಕಿ ಮಿತನುಗ ದಿರುಳೆ ರೈಯತುನ ಹಿಫ್ಫಸೆ ಆದಿ ಎ ದಿರುಳೆ ರೈಯತುನ ಕ್ಯಾರಿ ಖಿದಮೆ ಲಿಬೇನೆ ಗೊತ್ತ kankan intisam wegen faruma kurmattaka ade kamuke fasiyetta taragi kurma sarukana wara board ahmed khodigen taragi kura wara planned city ehen kamu me city ka mepada wasiyetta gam wegen dium wegen dani mitanuka dirule rayituna libene wara board fasiheka ade me miskituke name gotuke kanala fa me wani masjidul ummul mu'minin aisha radhiyallahu anha ade kirti rasulage amikambalun aisha ಫಾನುಗೆ ನಂಪುಣು ನನ್ನ ದೇವಿಗೆ ಬಿನಾಕುರ ಮಿಸ್ಕಿತಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮಿ ಮಿಸ್ಕಿ ಮಿ ಮನಿ ಖಂಡ ಆಳು ವಾಫ ಅದೇ ಮಿ ಮಿಸ್ಕಿತುಗ ಮಿ ಮಿಸ್ಕಿ ಕುರಿಂದನ್ನೇ ಗೊತ್ತಾಗ ಆಹಾರಂಗ ಅದುಗ ತೆರೆಗ ನಿಮ್ಮು ಅಮಾಜಿಫಾಫಾ ವ್ಯಾರುಗ මේ මිස්කි මෙන ඉමාරකුරුම්ක මසකෙත්ත මැනේජ් කුරමු මිදනි රාජ්‍යක මිකමුග හම තජරිබා අහුරි අදි මිකමුග පන්නි අද ඉල්මි කංකං කුරුමුග මුහිම්ම මසකතක මිහතන කොෆාවා කුම්ෆුන්ජ කමවා මදීනා ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ගේ ෆරාතු එන්කමු අමි මිස්කිතකි එෆරාතකුන් බිනාකුරා මිස්කි වෙකෙන් දානි හුඩියා කොතකුම ස්වර ෆුරිහම මිස්කිතකස ඒ සවබකි අතිමාවෙට්ටා රට්ටෙහි ගොත ෆර්මා කුරවේ හුළුමාලේගේ ෆුරතම මිස්කිත මේ මිස්කි වෙකෙන් දාතිවේ අදේ සෝලා බේනු කොග්ගෙන් මිතා මේ මිස්කිත කරන්ටු දෙවේ ගොත ෆර්මා කොෆාවා මිස්කිතගේ ගොතුක මේ මිස්කි වෙකෙන් දානි එහෙන් කමු අතිමාවෙට්ටා රට්ටෙහි වසීලත්ත බේනු කොග්ගෙන් ෆහුගේ ඛිදුමෙත්ත රයිතුන ෆෝර් කොද්දනම සරුඛාන් දේ අහමෙතුක දෂු mi fahum bina kurave mi fada miskittaka skuutaka mi fada muhimmu binataheki atimawetta rattehi hakata beenun kogge gaayam kurave tantana hedumattaka wara bodu ahametu kame devwa egateren em misal me mi bina kurave masjidul aisha eki ade mi sarahadda badaruga mi miski bina kurumattaka wanje me forhema tayyarita befa wakam faha kodeve ade hama ehme wazirum wes mietuga mi rasmiyatuga bayarwada gannawane ade mi miski mi binga arma bawa khasa mi rasmiyatuga sheikh muhammad latifis bayarwadagen wahpur dakwa gota wani ahama jehipa mi komekas mi dirati ehi amilla faratakun bina kura miskite ade rajyeke kankoltuga amigota miskita bina kuraruga amilla faratakun wes bina kura miskita bina kurmattaka sarukarun e fursatu amilla farataka devwa ade eya ekiga e faratakun mifada miskita bina ko rayitun khasataka दुनिया मिसके बिना कुरमा की दीनी को तुम वे समवार मतिवरी कमे विहिंदो अमिल फयात का मिगोतुम मिसकित बिना कुरमा इस्लामी खंत तक भी गुजारे वरा बोडू इब्बाउदु में दी एफदा यही तरीकम बेनुम व फयात का यही तरीकं दे मिसके बिना कुरन सरखार खंडालु व फवा सरहद तक अमिल फयात को मिसके बिना कुरमा शागवरी कम फाल खुरा हिंदू ए फयात का ए फुर्सत सरखार के फयातुम वरा बोडू फाहि को दे मेदुगा इस्लामी खंत तक भी गुजारन එකමුක දෙවවා අහමෙද් කම් මෙදු මේ ආෆෙනිකෙන් මිදානි අද දීනි ශියාව ත මතික දීනි ශියාව රයතුන්ගේ තෙලේක ෆාලුකෝ දීනි ශියාරු ෆුලාකුරු මට්ටක ඉස්ලාමී කන්දතක බෙහෙ වුසාර වර බොඩු අහමෙතු කම දෙවවා එගොතුන් මිස්කිත්තකුගේ ඉතුරුන් හම දීනි දරුස්තක රයතුන් දීනි ගොතුන් හේවුන්තරි කුරුමන් බේනුවා කංකං අකුරු මට්ටක කුරංජේ වර මුහිමු කන්දත්ත ඉස්ලාමී කන්දතක බෙහෙ වුසාරන් කුරමුගන් ආදේ रईसुल जमहूरिया के इरशाद के दाशुंग आयरा के वाजी डॉक्टर मोहम्मद शाहीम आदि सईद या इसका इसना गवागे मेरे पता कांखा माले कि इतुरु राज्य की एक ही कांखों तो गदी निशियार तो फुड़ा कुर मटका मसकेत के कुरा मुंगान्ना कम फाहा को लेवे मेरे को तो इस राज्य के एक ही कांखों तो का मेरे पता इतना मिस्कित तक बिना कुर मुंगे मसके बस कुरे मुंगादे मेरे तेरे हम फाहा को लेवे सारुकारुं पर खास हमें तो कम देववा के बिना कुरा पे मिस्कित अंगे तेरे का राज्य के की सरहद तो का इस्लामी मरकज़ विस्तानी बिना कुरमु इस्लामी मरकज़ है कि इस मिदन वगता मी मिस्कित के एक गोता लाइब्रेरी आए कि दीनी मालूमात रयतुन फोर को दी कम तादीम उगने कुदिन ए जागा तनवसन ए फुर्सत दिबे गोता फारुमा को गिन सरकारों बिना कुरमु गन्ना मरकज़ के इस्लामी मरकज़ है कि ए नमाज कुरम के जागया जलसा कुरेवेने माहौदा आदि मिदन वगता किया कुदिन एक शिगेवा जागा लागे एक शालागे फारुमा कुर मुगाना इस्लामी मरकज़ तक हमें मैं भी फाहूं बिना कुर वे मिस्कित है कि वैस मिफाद खांखमा वारा बोड़ा इसका दीगे समालो खान दीगे तरगी कुर मुगाना मिस्कित तक
මෙයද මේ බිනා කුරවේ මස්ජිදුල් ආයිෂා එකීවස් මෙදන්න විගත කියවා කුදින්න වරබ්බොඩු එහියක වාන මිස්කිතේ සවබකි මිතනුක ලයිබ්‍රරියා අදි දිරාසා කුරුමුගේ ખાસ ෆැසිලිටි ත වසීලෙත්ත මිතනුක මේ ඉමාරේ කුරවේ මිස්කිතුගා ගෑම්වෙගෙන් දාදියුම් අදේ මේ රම්දෝ මහු මිස්කිතුගේ බින්ගා මෙදු එලිකෙන් දායරු අෆහ කොල්ලවේ හැම ක්‍රිස්තියන් විගත ගාගනකන් ආහාරෙන් හාදුගේ තෙරේගා මේ මිස්කිතුගේ අමලි මසකේ එක්කොන් නිම්මා ගොතම් මේ වනි කණ්ඩාලා فهميما أن رمضان مها ميمسكين هولوين كما بني لفا خوفا ميمسكين بنا خورا فراتوم سيغوتان أماز كوفا واقم فاها خولوي هما مياه كيغا ميمسكيتكي راجيغا ميهار مي بينو خورا مسكيتكا بالايروغا وربودا هما جاغا تنوس مسكيته මිගතුන් දෙහාහෙන් හා මිහුන් නම් මිස්කිතුගේ එතෙරයා බේරුග නමාදුකුරුම්ගේ ෆුර්සතු ජාග තනවස්වගෙන් දාන එහෙන් කමුන් හුළුමාදේ ෆද ආබාදී බොඩු සරහද්දක මිවර මුහිම්මු මිස්කිත කම්මි මිස්කිවාන අද ෆුළුමාදේගේ ෆේස් එකේ මීවි සම වර බොඩු ආබාදිය දිරුරම් ගන්න සරහද්දේ එහෙන් කමුන් එරයිතුන්න කාරි ඛිදමත් දිබෙන් වත මි ෆද ෆසේහ නිසාම ගායම්වගේ මිදනි අද මෙදු මේ බිනාකුරා මේ මිස්කිතුගේ බින්ගා අලුවා මේ දෙවණි රයිසුල් ජම්හූරියා ඩොක්ටර් මුහම්මද් මොයිස් එමනිෆානුගේ තුන රයිසුල් ජම්හූරියාගේ අම්බිකම්බලුම් වෙස් මෙදුගේ මේ රස්මියතුගා බෑවෙඩ්වේ වඩා ගන්නවානේ අද රස්මියත් මිසරහද්ද බදාරුගා මේ බිම්මෝති එක්කොන් හුස්කොෆා මේ මිස්කි බිනාකුරවේනේ ගොතන් අදි වසීරුම් වෙස් මෙදුගේ මේ රස්මියතුගා බෑර වඩා ගන්නව මුන් ගෙන්දාකම් අෆා කොල්ලා අද රයිසුල් ජම්හූරියා ඩොක්ටර් මුහම්මද් මොයිස් අදි එමරිකානුගේ අම්බිකම්බලුම් සාජිදා මුහම්මද් මිහාරමි වනි මිසරහද්ද වඩාගෙන් අද ක්‍රිස්තන්නවගතන් අමිල්ල ෆරාතකුම් බිනාකුරා මිස්කිතේ මිස්කිතකි මිස්කිතුගේ මිස්කිතකි දෙෆංගි ෆිලාය තරකි කුරවේ මිස්කිතේ मिस्किता दीफावा नमकी मस्जिद उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अदमी कीर्ति रसूला के अम्बिकंबदुम उम्मुल मोमिनीन आयशत के फानुगे नंफरू नंदीफावा मिस्किते من مسكتكي ما فن طيبة فضيلة الشيخ إسماعيل محمد جديدة إهيجا بنا كرا مسكتة من مسكي من منهج كراني مدينة إنفستمنت كي فراتو إتن هرب بندن تينو هدافا بغتي مسكين هو تانوكا بنا كرا من مسكتكي إسلامي دراسة كرا بينو وفراتكا كي باخدينا نمادو جفاهم كي يوم ريسيرش هدوما أدي assignment هدام فكيان آتي بيغوتا فوريهما library كايكو دبوريا بنا كرا بينو تدفعي فدايا بنا كرا بين مسكتة මිස්කිතු කෙතරියා බේරුගා දෙහාහෙන් හා මිහුන්න නමාදු කුරවේනේ මේ මිස්කිතු කී රිසර්ච් ලයිබ්‍රරි එකු මා හොළුමා දෙක ගෑම් කුරවේ ෆුරතම මිස්කි බෙස්මේ මේ මිස්බේ මේ බිනා කුරවෙනි සෝදා බේනු කොගින් මිස්කිත කරන්ටු දෙවේ කොට अंगनबस नमाज कुरे जागे को खास फाहानावस में मिस्कित का हुंडाने में मिस्कित का मसक के इंगा दो तरे गाने में आधे खास 26 पनाहर ग्राम लो में होलो मकी आमाज़े को तो का मैंने खांडा फमी है सब रस्मियत बागो तुम क्या नस्तेन أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا دينغناني كيرت القرآن كيوا بدال المفهوم دينغناني رئيس الجمهورية من مسجد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بنغال وادبو رئيس الجمهورية عزة رئيس الجمهورية دكتور محمد معيس.
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ثم الصلاة على النبي المختار القائل: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. إزاي رئيس الجمهورية دكتور محمد معيز، هذه إمانك فانوغي أمي كمال ساجدة محمد، فضيلة الشيخ إسماعيل محمد بيفلاغ آيلاغ بيفلو ألغن منغ إسلامي كانتتكا به وزارة وزير ألغن أخ دكتور محمد شهيم علي سعيد دولة عزتي وزير أدي مي بروغرام دراغات بلوا إمها أخونا أختون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ميادكي فضيلة الشيخ إسماعيل محمد وران وفاوري دوهي أي وران أميد كرفمون كمج فشم بينغا لجندا دوس أي مسكتك بينغا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذكراغا إلى مسكتة مي مسكتكي مي مسكتك بينغا على دفمتك راجع عزت رئيس الجمهورية نحن أودين نتي أولو وموس وقت كله دفيتي شيخ إسماعيل مكما وران أفا كربا أدي ورا شكر أدا كربا إمانك فانا أمي كمالون مفاد كانت تكا دوا أهمية ميغن رمز كدني ديني كانت تكاشا أدي ألغن منغ عائلي غاي كمان أنا لوبي رمز كده وربنا الشكريا رئيس كده كمالونا لوبيتي أخونا أختو مي مسكي كوريغا دنبيهن مي بنا كوربني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذكراغا إكمنايكي كيرت ما نبي صلى الله عليه وسلم إمة لوبيت كم بدو أمي كمالو إكمنايكيغا الله رسولا إكمنا غندورغو أونوا إيروغوس جبريل عليه السلام إكمنا سلام رد كربا أدي إكمنا بس جبريل عليه السلام سلام وجواب رد كربا إما إيروغ فيكوهوري ألووري ما كمنا أم المؤمنين عائشة كي إما إفدا كمالونغ ذكرى على كرمكي ألغون من كرنجهن كمن لوبي كرنجه كمن كمكس ميمسكي تكي المدينة إنفستمنت منيج كراغوتو ماتين كوريغا دنبيهم فضيلة الشيخ إسماعيل محمد أميلا خرد فلوغا ألوا مسكيته ميمسكيتا غاغندكا إترا بيروغا دهاهنغا ميهونا إفهرا نماد كوربين ميمسكين هناني سولا كوريفا إياكون كوريفا نمادن أن ميهونا ورا فسيها ما هولك هناني إراد كوربيجيا أدياكوغا ميمسكيتو هناني لايبراري مطالعة كورن بينهم وميهونا دراسة كورن بينهم وميهونا فرصة فهيكو ديوغين داني هم ياكو أنهنونا خاصكو نماد كوربين تنبس قائم كوربين داني ألغنوك دعاكي الله سبحانه وتعالى شيخ إسماعيل ميكمغا هيو درمايا ثواب دبو كوريغا ألغنو فشمو حمد صلواتوغا كي حديث کے معنی کی اللہ سبحانہ وتعالی تکا میہک مسکت بنا کو فنما اللہ سبحانہ وتعالی امیہک قیامت دوہوں سورگے گا گنڈور بنا کو دیوانے کما الگنک دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مکن شیخ اسماعیل گے اخلاص تری مسکے پڑکم گا لوا ادی اکلانگے می مسکے کرا میہن دیوا ہیو درمیا ثواب قیامت دوہوں سورگے گا ایمنک فانا گنڈور بنا کو دیو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين algonduga shukuruga nuhimene bayku tibbas hagigatuga wara hunu gadin hima kurkollam men ulni izzatir wazirum wadaginne wi tiwe adi algondu menge mi miskin ala devwa kumfunige emha befolna
cameraman unna mi video kura be fulna mi emmen algondo khasa shukra dannama jazakumullahu khair wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ade awme demmeti be funna hami genestini masjid ummul mu'minin aisha radhiyallahu anha ke nandifa wa miskituga binga edumuge asa rasmiyatu ade mi rasmiyatu ga binga alwade vi raisul jumhuriya dr muhammad muiz ade mi fanu gam kambalo madam sajida muhammad adi fayat sheikh ismail muhammad mi fanu ke aida ke be fulo ademi mafan taiba fayat sheikh ismail muhammad ke didati ehiga bina kura miskite mi miski mi manage kurani madina investment ke faratu ademi miski bina ko nimmuma kandaluwa fami mani kayakadaka aharen haduwas adi aharen hadu gaterega mi miski nimmuma kandaluwa faweru anna rambo maha mi miskin holoma mi wani kandaluwa fa ade me miskin kristen navigata mi abina kurebeni kirti rasuda ke lobweti ambikambanu ummul mu'minin aisha radhiyallahu anha ke namfulu nandevigen bina kura miskite ke kotuga ade me miskitu ke abinga arumatta ka be khasa rasmiyatu ka sheikh muhammad latif isfani ekam faha kura wafa ade miskite dunia matiga bina kurumuge maikama ekamuge daruma matberi kamuge macha adunia matiga miskite bina koddevi aba farataka man allah akhir duwahum suwargega gandubare bina koddevane kamuge matberi awahaka fulu emni fanwani hissa kura wafa ade awmanti be funna hame geneste mo media live coverage mi hay sabo mi akhur kholdani ade amun edumaki ade duaya kivis mi miskin aba habina khurebi mi miskitu kana amadu khulum ke furusata aw min akhuna khutuna dibiken dium uriya be funna bas para rakatri adi ufa ver duha kangede assalamu alaikum.